Presiden KCS PDP uba kipi pangyang ulapan pau. Ya kecing kermen bah ha ka benta ka baar jong kecing ya penbej put bat kecela asam ansala ban poi. Sya kecing penbej ya kin riu teli kijaka ya kejiaput hapadeng kejela Meghalaya bat asam. Ulaong bah haduk menta ki khadar teli kijaka ya kajia kimdon hakamap jong kejela Meghalaya. Kabamut banadu balayale ya ka substate balapan benaha haus nem khat kandai spa rib kandai hadu bayo ya kejelah bapura haus nem khat kandai spa nyopuar ya kini kejakala I syabar na kamap batamai jong kejela Meghalaya kadba kejengele banyo ya kejela baro kijaj beriu kasi penar bat garo ki kmi lenti ban download ha kejela ka batamai rai kanot Eastern Reorganization a khat kandai spa nyopuai la kantop ya kejela Meghalaya tang ya ka Garo Hills bat ya ka United Khasi Tenta Hills District Council. Habai day berkejingdon jongki Nepali ha katany West Khasi Hills Nagaleng ba pangyang ulaong ba katay katany Nagaleng kaseng kampersya ya kejingdon jongki Nepali henry ka kendaw kasyap ba kasensyar ka kadar kanlong hapo ki trai muluk bat kinong song snong kibalasyong tenrai ha katay katany. Boundary talk with Assam. Nagalian jungi ke parti ke baju yang barabor ke judan hakini ki manifesto jung ke parti ya ke matrikam jongka ke banding kong kede ke bodari nadu ki por ke menswa badan ton ki presiden barim ki mai doping bat terter du minta te nagalian jungi parti ke badan lang minta ke MDA government aku bang manging long kum ka way ni partner ni ka alai tingi penpau yang sumu kau ya ka sarkar dan bau chief minister aku bang mentala notify ya kan ka phase 2 talk bat ka Assam gede urusan di ni tip banginan don sakumba ndutli ki sektor mo nani ki area te hakani ka notification ba mission haka laboratory jom June penai June penai badam te dangi ibiang ba kidan dangi likely ki original committee ba ka sarkar kala constitute ki bari gari khoi district ka West Khasi Hills district ba ka West Tenta Hills district te hakbere bat kani Nagaland jungi kum ka party ka baju raise technical issue but hoi ki way pat ki stakeholder ki lakman long ku ki NGO dari ki way pat ki pot kan parties ngai ngi la shushim kumba ka party ka yeng te ka jing thu jing badan bagane ka sarkar ko long ban penjat eri ki mat jura ka party ka dan ban ra lang ka sarkar ya hol kan ni penpau yang ji sungu bat ka jing ai ko be ko pami honorable chief minister ba kumla kren nadu ne chwa ka election nyo ka Assam ba indalakut ka Assam assembly election kamut akan sadon biang ka jipteng ya kani ka kaw te kai ka bagi kamsang tanat kalong ba ya kani ka phase 1 ka balade ya seprang da ka da kini ki atli ki jela te sa ha ka phase 2 ko ni tip ki dong ki jaka ki ba ki ba thain ma na mar san pus ne munshwa ngimla an pendap ya kani ka jipteng put te henry ngi skem ba kani ka sin penyat dari penbaik ke ba ar kalah pandong ba ngidon ke jingkremen banginang lah susu ban penbaik ke kini ki industri sektor te kendia ru ngakwa ban kren mariale de ngahap agane ka West Khasi Hills Regional Committee jogala pi sektor te ngida sungkumen ru ba ngidon hangni ki santli ki mat ya kren mo ki 5 course of principles ban ya kren ya kaneka bedai berurusan kata kalong ba halor ketu ka bangi oka ka baka way ni kimat kaneka historical perspective antaka ka baar ka yen kaneka ethnicity of the local population ka balai kaneka continuity with boundary lene kajingya ibiang di markaput kabsaong ong kata ka people's
opinion lani perception jong of the people living in that area basan gede ki ong ka administrative convenient mangindai ban klep ba hadu mentahi ya ka official map jong Meghalaya Finlap ba barok art li ini ki jaka ya ka sia kimdam hak official map jong Meghalaya jong kari kasi bai le jong kata kadai ka ba ni di hak tu jaka kata kadai ka bai ban ka boundary dispute dadon lepat ka klaim kentup ya kini arti kecil jaka ya ka sia kapamud ba nadu bangi yale ya ka state nadu ka sub state papan benah kena ispatundai ka state berpura kena ispat berpuar ya kini kijaka la syai syabar jong ngani ka map dan itu kata ka state pertama ka Meghalaya kan bahag jing yale ka state baru ki jai penriu khasi penar badgaru ki klinti ban dondut kata ka wai ka state pertama dan dapat kawan pada ka tu ka state sub state kadang biang nomor baru ki Israel khasi state dan ki tu ki state ba mendai mo ki de bandon ka tu ka state pertama dan ki ka tu state of Meghalaya kan bandawang le ka sistem ka Spani puar the North Eastern Reunification Act 1971 Finlap untuk bala notify ka state jong ka Meghalaya tari Garo Hills district pat ka United Khasi district ta Khamdon chuk ki hima Minswa hima ko ndai na kata ka daw ka jingi state jongi kamyo tat kum bala tamu ta kino yalam jongi dan ki jangu pai ba jongi ngim som don ka jingi bai thamai ki put karang ha hi ha ki district ki mandai na do ka por pharing marak so rasai kita mengkaji badai dari halang pi sektor hi ni mla banden bang idon ki khasi idon ki garo idon ki tali tenrai la ning tren badai hanni ka don sakata ka historical historical background lani ka bagi om ka historical perspective mo abu ti omlah ban len ba ki native lani ki nong snong ki ba tenrai mo ki dei ki khasi hi hang tu nadu ka por pharing posukar asa hadu yo jaya te ka voice lene ka sur lene ka opinion ka lomba ngangek bangin sim hi ya ki trashnong ki trai mulu ki banadu ndain thai te ka bagini ki pali padengin na hi banlen ki de ki migration ki bawan nang hadin ki wan migrate na ki we ki chaka na ki we ki district tu Assam keleng sya ka tu chaka te himrei ya kiru akali yang jogging yang percaya kata ka bakin don maki taru ya ka lepa dari ka kendau ka siap ka sensar ka bisa kan nong ako jogi kencak ngre ko badon ka bari hok ki native dan ki tribals ki ba yo ki babun balang hi kan nong bunta tenrei dari sini ka suri ni pelita nanek ba kam dei bagi ko Meghalaya ka tangi sai ko bagi pau ko bagi express mo na ka post tehen rei ke jingdon ke major ke jong ki trashnong ki trai mulu ta ka sur ko baklang jong ka jemri ke jong kham tam ko long ba mile ya ganila palak sanpo ko sen te ka tahi ka dei ka ba peni thu ya ka jemri jong ya po lang pi ha ka sam ru pat ka jala jong de ku ju ba ka dei mangi ki trai mulu ki ba yeng man ra ki ka chaka ha ko ka lahap haka map official juga Meghalaya ya katahi ngele ban hamno kai bala kam dai le ba ka don ke dispute kemud gindon ke dia ke jingya dawa ban pembek urusan ka isane ka daw ka ba ko sam paki ini ki Nepali ko ka ba ki sawan poi bun ki Nepali untuk gindon ar teli ki jingjawi kasem kat kena ispa prapun riu prapun nyo ka don ka tu ke jingya ki jong ke jingya lam ka kesu movement kasino kasimo kalau tak hari itu baru sodom gini kita kajong west kasih sele kipet nih gitu kita kaki badai kumha merang area ke nongstang area ke rendu area mo de nabi kipet kile chatai sha lampi nama kadang hap ke jaka no man's land nih kita dispute area de yo ka protection na sokala sa ti nakata daw ka jingwan hangtu banbun di rusong de nakata ko be kabar pada ka sem 8000 sipauru tingile pen ngilakhi bangi halampi ban
Banwan ra ya keneka jing penbek pu. Te hang su poru kadang don sekoi pada gerkom perkat jong gini ki kami beli nama kita long minority ham dunasyu do porte ki kuai ka jing skan ngat rai ti sekolah sam kam aban len hi bang to por ka pensiun ki bubun ba ki parlok ni beli ni ki wipat ki jaka ki jong asam ki wan salang anta tinggai ban justify ya kata kalong ba yang ni pek na ka sensus mo isi ka sensus jong asam mar kalong dispute ke kim ka don hangir ka don te pitpay na kasi sa san punyo asan puway katnais pa ando puway katnais pa niyo puway mo kumta ter sarili dispose nende te hang tu ipin ba kidang ton kidang wan hasyan dan hagis nem ba pada slim ha laino ki katu ga demot te kila don na do isnem katnais pa ando posan katnais pa ando pra ter kan ki besyo kuti jaga andai ki babun hi na banlen bat laru ban penting kenapa lada wat ha sensus jong asam ngatarai ba kidang dontang hakini kisnem arjar pu wei ne ka arap wei si karwei kum pada don ba di kata ka dei jing tikena jong ni ba ni shong mangi ni sa ni bat ki jaga jong ni kata ka dei kejisha bila kumangila dawa ka soka mas kata bat ka simu ni ka tinggal long ready nadu ka district administration ka public opinion jong kisnong bar khoi nadu ka ni ka phase 1 mo phase 1 ro ada pha ye ki kot kisla no ki pai ba do kisong no ki hima ro de ya ka jing mon jong ni bandan hang ni ada so milut de ki kot kisla stang ba ni yopan bu lese ga public hearing lene kadu kanu ka baka regional committee kan sesi tambah kipai ba jo ka thang kita long ready pan ya kren dan ia ka sur dan ia tu ia kata historical background lain thai ka long bale ki makasi anta ya kata ka jinglong ka ethnicity ke jepen biu ka blandu lain thai ka nak tu jadi ke prosantli gini ki kriteria lane ki principle ke ba kane ka jing pun betul kebuan ni suatu saya bang ni metode yang kita santali kibu maki historical background mo nanta ka ethnicity mo ka people's opinion mo nanta kata ki orang ka contiguity of boundary ka administration convenient kita berkat ni long ni marbalai la san pusun tam ka administration le u kasi jong nang tole dia ke kata kim julai buat ban ai koi ke FIR sha ki bo sarkar dan ka polis sam wada kira nang tu jang ro ke development ro ngin jusim nang tai ka jing taburu ngin ju yesim manta sha tai ki kum kita ki ka kalau long pa ba din san teli parameter ka piang yang ni ban justifiable na ba ko ka kasi hills area na ni ko kamu